babyeyi buruse ntibacike namwe banyeshuri muri kunyumva cyase n'undi wese ukeneye kwiga imyuga mu gihe cy'amezi 6 hano hari buruse mu Rwanda ugenda ukiga mu gihe gito cyane amezi 6 wagwa certificate itabura akazi ku isoko umve neza. National Art College ishuri rya mbere ry'ubugeni ryigenga mu Rwanda ritambutse ubumenyi ngiro mu masomo akenewe hanze ha ku isoko ry'umurimo. Mutambuka rero mukarishya ubwenge muri creative art, video production, photography, graphic design, web design, software development, computer hardware and maintenance, electronic services, CCTV camera installation. Ya ibyo byose nibyo bigisha muri icyo kigo. Ryakira barangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ayisumbuye ndetse na kaminuza yemwe n'abacikije amasomo. Ifasha kandi abanyeshuri kubona scholarship zo kujya kwiga no mu bindi bihugu ndetse ikanabafasha kwiga kure e-learning mu bindi bihugu. Wicikanwa n'aya mahirwe gana Kigali International Art College KIAC ikorera i Remera ku Gisimenti mu nyubako Yusa Plaza muri etage ya mbere. Kwiyandikisha ni mu minsi y'akazi. Sobanuza kurushaho kuri 0783205698 cyangwa 0737765072. Wanasura urubuga rwacu ari rwo wa3.kiak.ac.rw. KIAC ariko baratwika. Nanone ntago twareba filime yacu hari abantu bafite imisatsi itari gucuruza hano hanze. Kandi gakura ushaka imisatsi yawe imera neza. Ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi gakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Na amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo kubajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 07881111 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana. Ni hano twari turi. Zehe. Yejeje. Urarushya ubundi rutera kanseri. Bisa nkaho mu rugo iwabo w'uyu mwana nta mahoro ahari. Barira ku meza muzeni we wenyine ubumuze nkaho ari kurya bifiteho umutima. Bandi busema mu bwoba ni bwose abatitira. Undi ariko abagabo bakera nuko bari bameze bari intare z'inkazi. Hamu papa waciringaga n'icyana baseka ku meza cya mu rugo. None usigaye utaho umwana akaza kuyambira gusimbukira we. Aba papa burane dukwiye kongera tugakora inama k'abana bari kutumenyera. Ku mwana sigaza yambira papa wagira ngo ni mugenzi we. Yisanzuye bahana n'ububizu bwo ku matama. Ayaba papa rwose. Niko. Kandi wana ari igipapa cyise gikubita nk'umwana urushyi. Mubakubite sabanye. Yarababaye umwana afashe n'icyuma yarabaza umuntu. Afashe icyuma turumujinya. Muze. Sonra ablam gelecekmiş. Mushiki wanjye azadusura muri iyi weekend. Olur değil mi? Nizere ko imyiteguro muyigeze kuri. Amrza. Sawariza. Merak etme. Ntugire ikibazo mama yarahahamutse uyu mugabo yarabahahamuye. Bir ekmek verir misin? Nyongera umugati nkwereke utuntu tw'utumarinyeri nikorera. Umwana hano bafite umujinya niyo mpamvu ku ishuri atajya aseka. Nuko abona ngo n'abana bo mu bakire ariko barababaye. Dore muri umuntu ukunda mureba. Ameze nk'uwifitiye n'ikibazo. Papa mukubisi igipfunsi hariya. Tuvera tugaruke kuri uyu. Wa mwana wamugaye. Wa mwana bagonze. Ari hano hari message yakiriye. Ni Leila. Leila ari hano hari message yakiriye. Reba filime. Hoş geldin prenses. Urakaza neza gikomangoma kazi. Umwana ikintu wa musore maze iminsi bandikirana Kenneth. Çabuk unutmuşsun. Waranyibagiwe vuba. Kuki wambeshye ni Kenneth ari kwandikira n'uyu mukobwa. Ne yalanı? Nakubeshye iki? Niko umusore amubajije. Nakubeshye iki?
Kanat sana Melisa desem. izina Melissa nta kintu risobanuye se nagushaka urimbwiraho niko yahise amubaza baza Kenati wagira ngo we na Kenati barateretana cyangwa barakunda mwamikazi Melissa ngo ni umwamikazi w'ikigo mwamikazi Bitti o. oya Melissa ibyacu byararangiye ntabwo tugikundana niko Kenati yandikiye uyu mukobwa ati byanjye na Melissa byararangiye ntabwo tugikundana uyishimamo ni wa mwana w'umukobwa gusabesha umusore ngo mvuye imahanga niyo mpamvu twaburanye telefone ayishyira hirya arongera araryama uyu ni wa mwana bagunze we na Kenati bapanga iki bameze nk'abashu hakurino mu gitondo Ya Ayşe kızım çıkar şunu Allah aşkına. Adam senin baban, seni gözlükle görüp tanımayacak mı ya? Ayese uzi ko wambaye izo rinete papa wawe mugabo uratakumenye kano kakobwa bita Ayese gaturuka muri za karitsiye z'abakene papa wako ntabwo abizi ko kemeye iriya buruse kakaza kwigana Biliyor musunuz babamı? uko wabisha papa wawe kose azabimenya Halil abi ben konuşacağım halledeceğim deyince onu bekliyorum dedi. Halledecek kızım merak Hariri mukuru yavuze ko atazayimubwira no stress olsun. Ya yapar deyip duruyorsunuz da konuşmuyor işte Bekir. Hayır yani cenazeme mi gelmek istiyorsunuz? abivuze papa wanjye yanyica mwaza ku kiriyo Halledeceğim bak olaya el koy. wikabya wana Ya ama bak ya. bano bari mu nzira Benim ham... abona niza rinete mbonye ibyuki Eda. mbonye ibyuki nkwereka utuntu nikorera Kınlar- yo Sayida Bak ne? mva Ay, andan da takip etmemişsin zaten beni. ko kuri Instagram utamfollowinze ni ikigo cya Bekeri kiri gutereta cyo cyarabaziye kizi cyakizanye İyilik meze neza diyorsun. utegereje ndi yarebye abona wa musore araje ni Melissa bisa nkaho hari nubwo yita umwamikazi nta mwamikazi utagira umwami yabonye ibogari rije agenda yiruka umusore afite ikimodoka agendamo hari amamodoka pasiteri yarayampanuriye yose ariko sinzi impamvu biri gutinda agenda namusha do Gel sana bir sarılayım. kankuyambire ni ukwizirika babyita kwizirika Sıkıldım bu oyunlarından bırak. iyi mikino yawe yo kumbona ukaza unyambirisha ndayirambiwe umukobwa ahita ahwera baramubona bagahwera ahise ahwera Barış yapma kwigirishwa winkoraho Dokunma. n'ubundi ntabwo tugikundana niko wambwiye ngo waranyanze Ne oluyor? we musore rekura umukobwa ukora ibiki we bino bivemo gasani Bir sakin olur musun? umusore watuza uyu ni wa mwarimu mushya Do. ibyana bifite ukuntu bimenyera abarimu Hoca. we bino bivemo mwari biri hagati yanjye n'umukobwa itaco ni ikiraro nuko yambara waba hasize nta mahoro ahari nawe ku ishuri ntayajya abaha umuntu ntiyatanga ikintu adafite wabo nta mahoro ahabona no ku ishuri arayababuza tu yarabireba yeah. Katururi bite Melissa baramwanze hakuni n'abanyeshuri buri gitondo nuko bameze bana njye nakubwiye ngo mani usire nabikubwiye se ibyo bintu baba barimo nabindi iki kiracyatereta Dedim neyini anlamadın? ase ko nakwiyamye ntabwo wamva inyuma Hayatım an itibariyle umva kuva amaso yanjye rwose yakubona aşağı takıldı. Prensesim sen sokacağın lafı unutma ben hemen geliyorum. ntiwibagirwe amagambo nakubwira ngo ndakwemera sheri Ne hayatım bakayım? dogifite ukuntu gishaka kwikundisha ku bana bose hari umunyeshuri ushaka kwemerwa n'abantu bose ushaka kwikundisha ku bantu bose yigire nk'aho ari kuru biriya bibundi bikugaragaza nk'umudage abantu bagomba kukwigiraho inshuti apana yo kubigiraho inshuti ubikururaho iyo bahera bakumenyera ngo muba mwumva kubaho mwenyine hari ikintu byabatwara Biraz sorunlarımız var ama halledeceğime inanıyorum. Sorun olacak. njye na sheri wanjye dufitanye ibibazo muri iyi minsi ariko biraza gukemuka hano hari umukobwa ufite igikombe cyanditseho influencer ari kugiseribura nimba bamuhaye igikombe cy'iki ubu yarakibona abandi bana bari guhabwa ibikombe biraza fata isakoshi arajugunye ntabwo ukicara hano Ne oluyor? kwiki Benim çantamı. kiriya igikapu cyanjye Artık burada. hano ni ekimu usigaye uhicara ntabwo ari weho Kim ya? Sorun değil. Ben başka bir yerde otururum sen yerine geç. njye nakwicara hari hose ntabwo ari ngombwa wirukana umuntu ngo mbona wicara ihita ufata isakoshi y'undi mwana rebe muri puberi umwamikazi Melissa Gittiğine göre igikapu cyawe kigiyeho kibarizwa Diğerini otur. ekimu icara hano iyi ninja ntabwo izongera kuyicara nyagasani sen ne yap? afite n'ishyari ry'uko batanze igikombe Önemli değil. Ben başka yere nta birenze njye nakwicara hatanu hose we bino bivemo
Kimi, Biliyorsun ayakta. kuki ugihagaze icara vuba? Melisa, Melisa, ne oluyorsun? uri gukora ibintu by'ubuswa. Ahita ahaguruka. Ndi gukora ibintu by'ubuswa. Yok canım. Ders veriyorum sana. Ndi kukwigisha isomo. Buno bukombe bw'amafuti babaha, İnsanlar ödül kazanınca onu gerçekten hak etmiş. iyo abantu batsindiye ibikombe ntibisobanuye ko babikwiriye. Öyle söyleyeyim. Cyangwa reka mvuge ngo, Birileri sana cool olduğunu söyleyince iyo umuntu akubwiye ngo urarenze, bu senin hala çirkin. ntabwo biba bisobanuye ko utagisa nabi, uri umukobwa usa nabi, uri mubi pe. Ugasa numva ukuntu abwira abandi bantu. Bu hep sattığın sanal alemse masal. Muri iriya se ugenda ukajijishaho ku mbuga nkoranyambaga ukigira utari we wisize ibirungo ntibisobanuye ko utagisa nabi. Uri mubi no ku cyumweru urasa nk'icyaha. Nyagasani. N'igikombe cye barakimwaka. Herkes yerlerine. Mwese mwicare dutangire amasomo y'umunsi, dore ibigoryi byicaye ku ntebe ya mwarimu imbere ariko byabyimbye. Shayi ibi byana biramenyera. Byicaye ku ntebe ya mwarimu, urebe imbere ku ntebe ya mwarimu biba byamumenyereye cyane. Yaje nibwo biyikuraho amaguru n'ibikweto. Nta kintu waza ubabaza. N'abakiriya bishyura ikigoye mwarimu gahembwa. Yarangije afata ifoto y'uriya mukobwa asa nabi n'ibiki, ayishyira muri gurupe y'abanyeshuri, bose barayibona. Turebe Melisa aranyuzura, ni umunyarugoma, abangamira abandi bana nabo bagaseka. Buriya mwabana mwe mwiga, nimubona iyo hari icyana kigize ngo ni ikintu kirenze kibangamira abandi, kibanyuzura, kibasuzugura, umwana mujye mushyira hamwe mu murwanya. Bafite imico mibi. Ders başladı. Ugomba kugira umutima mwiza hagati yayo. Dersleri. Naraguhemukira abandi ugaseka, niweho mubi. Umutima mwiza, urukundo mu bantu. Ndashaka gushinga ikigo cyanjye nkwereka utuntu nikorera, nuko hari amafaranga pasiteri yamanuriye ntarabona. Ariko azaza tu. Nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Ninyofoto. Mwajyaga muvuga ngo ndatwika nkeneye, ibaze nyabonye. Ibintu nabakorera. Yaje hakuri no. Ni ku muvandimwe we, ninjoro papa yamukubise aranakomereka. Yaje kumurira mu kiga mufashe, baravukana. Abana mu rugo bisa nkaho bafatwa nabi na mama wabo afatwa nabi. Yeni şimdi mi yapıyorsun? None utangiye kwibuka ko uri umuvandimwe wanjye se. Tugeza. Sen neredeydin? Ninjoro kutamvuganiye. Ariko ninjoro yenze kubaga papa we. Diyorsun. Wibivugaho. Şunu korkuyorum desene. Wari ufite ubwoba, wari utinya papa. Korkmuyorum. Ntago ninya. Annemiz için beni acıyorsunuz. Bikorera mama wanjye. Nuko ngo ninjye gitambo. Harika bir ailem var ya. Bega famiye itangaje mfite. Papa arankubita nimuvuge we na mama ndekura. Kimsenin acımasına ihtiyacım yok. Njye ntago nkeneye imbabazi z'umuntu ari we wese. Rebe, nawe yarakaye. Ahita acaho. Mu kigaba abana mu rugo babayeho nabi. Bafite umubyeyi mubi, ku buryo mama ubona yarahambutse muri urwo rugo. Katorore. Sasu yari hano mu kigo. Hano mu kigo yarebye hejuru y'ishuri, abona wa mukobwa utajya wiga ngo wirirwe useriva wanze ishuri, abona ahagaze hejuru ya etaje ameze nk'umuntu ugiye kwiyahura. Ahita aza yiruka arebe ko yatabara. Arazana arasimbuka arebe ko yatabara. Ni wa mukobwa wacu Kim. Aza atabare hano, hari umukobwa uhagaze hejuru ya etaje, ubona bahagaze hariya baba bashaka kwiyahura. Arakurura naga mu masara bwayo. Ne yapıyorsun sen ya? Urakora ibiki wakanuwe? Umve. Manyak mısın kafa? Warasaze. Ben sen atlıyorsun. Nari nzi ko ugiye kwiyahura. Deli misin sen? Warasaze. Öyle diyeyim. Ni iki cyatuma niyahura? Varım yok değil var ama çözebilirim ya. Kareka nta kibazo nahura nacyo ngo singikemure ngo niyahure. Ya garip Ntabwo nari kubimenya, iri shuri nabonye irimo abantu bameze nk'abasazi. çabuk uyanmışsın. Felicitation none utangiye gukanguka, utangiye kubibona ko iri shuri nubwo risa nk'ijuru ari ikuzimu. Özür dilerim. Umvisha amagambo y'umukobwa uri mazima igihe. Yok yok kuşlara Ndakwanduje. gerek yok. Mba nje hano kugaburira inyoni zanjye nta kindi. Aslında. Sonuçta hayatımı kurtarıyordun değil mi? Ariko ngo ushimira ahubwo basi ko wari ugerageje no kuntabara nubwo ntarindi kwiyahura. Ekim. Mwanyitaye Kim. Ekim. Uyu wundi sinumvisha izina rye. Tamam bırak öyle kalsın. Yo. Sonuçta hayatımı kurtarıyordun değil mi? Yaramushimiye ko yaraje kumutabara. Banyita Hazari. Witwa Hazari. Njye banyitaye Kim. Oldum Ekim. Ugeze guhura nawe Kim. Hayatımı kurtarmadan önce haber Ubutanu ujya kuntabara ujya umenyesha kugira ngo ntikanga. Yo.
yaje kugaburira utunyoni aracaho. Uyu ngo yabonye iri shuri, uri aramubwiye ati iri shuri ni ikuzimu nubwo hasa nko mu ijuru. Sarıdan da alayım bir tane. Madawama ko gaporezo hano hari ufite inzara shaho. İyi tam sarıdan da var bir tane. Nkubita nka dutanu mwereke utuntu rikoreka nije wana k'ikigo cyishyuye turi kuri buruse. Ne yapıyorsun? Ni amasahani nk'atanu akajya kuyarya rumwe dore ukuntu abana bo mu bakire bamureba. Ubona agasahane kamwe kubera biriya biryo bavuye mu rugo babihunga kaba kabanani. Uriya abantu bagiye bazi impamvu nakunda ibintu basarira, kumbe nibyo mba mvuye mu rugo ndi guhunga. Uruzi nk'iyo nsi y'umuntu nkabona afite imyumbati, ibijumba iki, hakiyo masanze inyama n'ibintu by'amakoko nibyo mba nje mpunga, ntabwo mba mbishaka. Ben sadece herkesi tanımaya çalışıyorum. Bazı insanları hiç tanımamak en iyisi. Hano rero hari abantu ukwiye kumenya, Biri. ukabamenya ukanabirinda barimo Melissa. Melissa umumenye umugendere kuri si umwana mwiza. Niyo magambo Hazari yamubwiye. Wa mukobwa twabonye useriva ahantu mu karesitora. Ko mu bantu ukwiye kumenya ukanirinda wirindemo umuntu bita Melissa. Leta aza kwicarana na Melissa kandi yamubwiye ko mwirinda. Her şey yolunda mı? Byose bimeze sa nta kijya kwicarana na genge. Inshuti ze. Rero wa mukobwa Melissa yarari kunyuzura kare. Be mu mwirukane. Burası dolu canım. Hano hicaye umuntu ntago tugushaka. Bigasana. Uyu arabibona ko Melissa uri kubikora. Mumwirukane. Melissa arayoboye. Hano hicaye umuntu ntago tugushaka ariko uzi kwiga mu kigo ubona abantu bose bakunena batagushaka. Nkamwe abantu bakuru muri kureba iyi filime nta kibazo uvuga ati abantu banapfuye nari. Ariko aba bana batonye b'umunyeshuri bafite 17 babumva banzwe bakagira n'amadepresiyo. Bagifite utuntu gushaka kwemerwa no kwemeza. Baramugwisha. Melissa aramuteze. Ni umwana w'umukobwa. Nawe undebere. Baramuseka ikigo cyose. Karışma ya. Tamam. Bino bintu bivemo. Bebe. Ikigo cyose kiramuseka. Melissa afite ukuntu guteza abantu. Azama. Hano mutangiye gukabya. Ya. Urakeye kuri igiki? Baje gutonganya. Yapmadım. Ntago ari njye uguteze. Wamubeshyiwe. Baje gutonganya uyu. Yapmayı öğrenmelisin Nazcığım. Ujya ureba imbere aho ujya biriya bintu byo kugenda muraramye mu bireke. Baramuseka. Ngo agenda araramye atareba imbere. Nawe ndebere buriya mwabana mwe nubona umuntu ari guhemukira mugenzi wawe ugaseka. Nawe buri mubi kumurusha ahubwo. Ugomba kubwira umuntu aturi guhotera umuntu ayo n'amafuti. Nububwa mumvire mu nzira. Yalancılar ya. Nababeshyi. Zekalar. Ni ibigoryi. Genda nabarambiwe. Yaje hano depresiyo. Yaje hano arababara. Ikigo cyose arabona kimwanga. Batamukunze. Abantu iyo umuntu amaze gukura bayumva ntacyo mwanyanga mwankunda nta kintu bimubwiye. Ariko bano bana bakiri batabayumva bamukunda. Iyo abona abantu bamwanga arapanika kumva ni ikibazo akwiye kubemeza. Onu neden böyle davranıyorsunuz? Kuki mumufata kuri uriya mukobwa? Hayat bazen birilerine gerekli dersi veremiyorsa. Rimwe na rimwe ubuzima iyo butamwigishije isomo. Değil mi kızlar? Ni akazi ngiye nkora mpita nkwigishiriza isomo y'ubuzima butari kukwigisha. Ako kajambo uvuze reka ngashyira kuri Twitter. Baramufana Melissa avuga ibintu abandi ngo reka tubitwitinge. Her şeyin ne olduğunu düşünüyor. Uriya mukobwa akeka ko afite buri kimwe, ko yageze kuri buri kimwe. Yolda bile yürümeyi başaramıyor. Ariko no kugenda mu nzira biramugora agenda agwa. Bunu da yazacağım. Ako nako reka nkandike kuri Twitter. Melissa baramushyigikira niyo avuze ubugoryi ngo babishyire kuri Twitter. Bak. Mva. Bir saniye. Uretse nkubwire. Seni mi? Fata mu kiganza. Ni Melissa. Ben sana hiç böyle davranmam. Uburyo nafashe muri mukobwa we hari ubwo ndabigufatamo. Singufata neza. Yarumirwa. Hano hari umubwiye Hazari ngo uwo mukobwa umugendere kure yamuciye aramubona bafatanye ikiganza. Hazar'la da tanışmışız. Bisa nkaho Hazari mwahuye. Evet. Yego. İyi bir kız. Ni umwana mwiza twahuye. Diyordum. Twahuye ari kugaburira inyoni. Bivuze ngo ni umwana mwiza bararebana. Ne kadar temiz bir kız. Ako uri inzira karengane binganiye. Ben herkesin iyi olduğunu Abantu bose bagusekiye suka ari abana beza. Turamenya umugoma arinde. Hazari ko no yatubwiye ngo Melissa n'umwana mubi. None Melissa nari kuvuga ati Hazari n'umwana mubi. Uyaje kuneka. Hano mu gitabo handitsemo ngo indyarya. Uyagarutse kubisoma. Bitiriyor insanı değil mi? Kwandika bijya bifasha abantu kuruhuka. İfade edeceğiz. Bituma turekura amarangamutima turimo. Negatif de olsa. Byaba byiza cyangwa ibiyo tubyanditse buriya bituva mu mutwe. Bana özgür kılar. Bibohora abantu kwandika. Bu arada
cyane ko nasomye ibyanditse nawe wanditse ejo bundi. Gerçekten çok beğendim. Narabikunze ibyo wanditse. Bir de fark ettim ki galiba Ibyo wanditse bisa nkaho biraz seni üzüyor. bigaragaza ko iri shuri utaryishimiye. Nedenini konuşmak ister misin? Ese hari ikintu twabiganiraho? Oya. Tamam. Sawa. Ben de bazen duygularımı kendime saklıyorum. Rimwe na rimwe nanjye hari igihe nanga kuvuga ibindimo. Bugün buradaysan vardır mutlaka bir sebep. Ariko kuba uri hano muri iki kigo uyu munsi hari impamvu yabyo. Haklısınız. Uravuga ukuri. Bir sebebi var. Koko mfite impamvu ituma ndi muri iki kigo. Uyu mukobwa yaje aje kuneka. Amenye ninde muntu wagonze. Mwene wabo akamugira parariza, umwana akaba yaramugaye. Yaje kuneka uwo muntu amushyikiriza inzego zibishinzwe. Taza mu bwiherero. Ni Kim. Kumbe dore wa mwana asigaye yirirwa muri tuwarete yihishe. Ababaye ngo baramwanga. İyi misin? Umeze neza. İyi miyim? Ze neza. Bana iyi misin diye soruyor musun? Uri kumvugira hariko. Sence iyi gözüküyor muyum? Urabona ameze neza. Buydu pis mahallenize zaten. Senin Ugaragaje ko kuturuka muri karitsiye y'umwana. ya bırak Ufitanye ikibazo na Melissa ntago ari njye. sivilleri ben çok iyi biliyorum biliyor musun? Masum görmüşsün ama Abantu nkamwe mbangira ko musa nk'abana beza. istediğin maşa olursun Ariko mugira ngo muze kubangamira abandi bantu. da gelecek. Mumeze nka Melissa mwigira abana beza nyuma mukaza kugaragaza ubugome bwanyu. Yaptıklarına çok pişman olacak. Bino bikorwa biri gukora nawe na Melissa muzabyicuza. Abantu nkawe nka Melissa ikintu mbangira. Mubanza kwigira abana beza ariko mugamije ikibi. Burada mıydın ya? Wari uri hano? Dur hadi. Müdür bizi bahçeye çağırıyor. Tugende. Umuyobozi w'ikigara duhamagaye. Kim? Kim? Hocam Baza no umuyobozi w'ikigara bahamagaye. bazı değişiklikler düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki hafta ilk toplantı Dufite icyumweru dufite inama icyumweru gitaha. Bari abana babonye Bruce umuyobozi w'ikigora bahamagaye. Ne istemişsiniz? Uraduhamagaye. Basore. Bildiğiniz üzere okul yönetimi sizin için bir kokteyl düzenliyor. Iri joro twateguye ikirori rero cocktail party. Muze kukizamo. Bizi mahcup Nijoro. etmeyecek bir şekilde hazırlanıp geleceğini. Muze mwambaye mu buryo butadusebye. Hocam kusura bakmayın ama Mwarimu. iyice köprü altı. Ariko ntugakeke ko turi mayibobozi bo munsi y'ikiraro, ikintu bita icyangwe natwe turakizi. Kendi aramızda konuştuk bayramlık Twavuganye n'inshuti zacu, dufite imyenda turimo twambaye. haberlilikleri kastetmiştim. Wibigira imikino. Nimba nkubwiye ngo muze mwambaye neza mu kirori. Ailelerinizle davet. Ikindi na famiye yanyu n'imiryango yanyu, ababyeyi banyu mu batumire baze, dufite ikirori ku ishuri, turya tunanywa. Duserebura ibyagezweho. Buyurun ister. Bino birori hano mashuri akomeye yo bagira ibirori bya hato na hato, ariko bya bigo mwe mwigaho n'abana banyu bigaho baserebura umunsi ngo w'umuganura nabwo bakarya ibigori gusa. Ariko barabagira ngo za cocktail party bagatumira n'ababyeyi, wamenye ibyo ari ibiki? Ko cocktail muzi ngo ari ukuvanga ngo za nguvu ngo n'ibintu ngo by'ibiki ngo mukitamo. Kwereka muri iryo joro mwana bita Aisa wibuke ku iwabo ntago bazi ko yiga kuri kiriya kigo cyo mu bakire. Yaraje afatana ibitabo muri iryo joro. Mama we nibuke no muri Children of My Sisters. Sedat söyledim ya Ekim'de ders çalışmaya gidecekler dedim. Neşe ara... Fasela tüm mwana wacu agiye kwigana na Ekim mu rugo iwabo. Dedim ki Muri iri joro. düşünürüz dedim. Ya baba ortalama için çok Papa ni ingenzi bituma umuntu atazamuka ngiye kureba Ekim iwabo tube twiga. Ni amasaha make. Sanki gündüzler. Kima mutize ku manywa mw'abana mwe. Uyu musaza. İyi hadi geç kalma. Sawa ntukerererwe. Umwana ngagiye kwiga. Kigaragara abapapa bo muri Turikiya baracyafite wa muco wa kera wo kuba ari intare y'inkazi mu rugo. Uyacaho ngo bagiye kwiga we na Ekim. Kumbe yako nino. saklana nereye kadar Ese nzakomeza kubisha kugeza ryari Ekim? gidiyordu babamla? Papa wanjye nzakomeza kumuhisha ryari ko niga muri kiriya kigo? Kumva abana baje kwambara neza iri joro bafite show. Ntago yabwira papa we ngo afite show agiyemo, nuko kumubwira ngo agiye kwiga, kumbi bagiye muri show. Canım tamam bak olmadı sonra biz beraber konuşuruz kendimiz söyleriz. Tuzabimubwirira rimwe wenda abone ko nta kibazo kibirimo. Uyereye ifoto iri hano. Ifoto imanitse. Evvelsi gün gitmiş Leyla'lara. Böyle evi gibiydi dedi. Ireyira ngo yarahindutse ntago kimeze nkuko yari ameze. Bwiza yari afite byose byarahindutse nta kiyitaho. Yarihebye uriya mwana ngo ameze nk'uwapfuye. Zaten bugün yanına. Uyu munsi Ireyira ntago namusuye. Olayında nasıl söyleyeceğim hiç bilmiyorum. Ntago nari nzi n'ikintu namubwira ko ndibuze kujya ngo mu bintu by'ibirori byo ku ishuri.
Uko abana bose bari kuneka ngo bamenye uwakoze biriya bintu. O da orada olmayı çok isterdi. Toparlanacak. İyileşecek eminim ben. Ndabizi azamera neza azoroherwa byikuremo. Kumbe mama wa Ekimu nawe yamaze gutaho akenda. Manken gibi olmuşsun. Ko mbona usa nk'umumodo mukecuru mama wa Ekimu wari kuru nawe isho agiye kuyijyamo. Gerçekten. Mama wanjye kari icyuki. Yemeyeli o kadar uzun süre oldu ki. Iyi kanzu nari maze igihe kinini ntayambara. Tımız bir yemek. Meruka kuyambara ngiye gusohokana na papa ngo tugiye kuryamo. Kandi papa ntawe ugihari. Bu Halil. Yibukije umwana ibya papa. Kızlar hadi toparlanalım çıkalım. Yok. Sawa reka twitunganye noneho twese tujye muri icyo kirori. Gideriz tamam. Duhamagare taxi dutware. Ni mama. Yo. Bagiye mu kirori cyabereye ku ishuri. Cya kigo cyitwa Geriseki College. Katururi. Gusa yari mu Kigali ku muhiga ari kuneka. Kira kigo twabonye guhera ku bayobozi b'ikigo. Gördün mü? Evet. Nazo wamubonye. Bayağı. Kesin yatağının altına saklanmış Ağlıyordur o. Babona yihisha ari kurira ni wa mukobwa amaze iminsi bani nyuzura ngo yihishe munsi y'igitanda ntago ari buze ari kurira. Turi papa wa Melissa. Çocukların fotoğrafları tüm basında yer alsın. Mufata amafoto n'abana twahaye buruse bo muri ya karitsiye ikennye tuyashyire mu binyamakuru bigaragara ko ya karitsiye ikennye iki kigo kiri kuyitaho. Kapanıp gitmeli. Kugira ngo tureko kiriya kirego cya wa mwana bagonze bagifunga. Biga twigire nkaho iki kigo ari abantu beza leta idakomeza no kutuneka. Ngo ni papa wa Melissa sinzi ikintu ashinzwe muri iki kigo. Saçmalama. Nawe abifitemo uruhare we n'uyu muyobozi w'ikigo. Bakomeze guhishira ibintu. Bari kwifotoza. Gel. Do. Müsaadenizle ben. Uretse gatonze nite ku bashyitsi. Papa wa Melissa sinzi ikintu akora muri iki kigo ariko yitaye kuri iki kigo cyane. Hoş geldiniz. Ndetse kese yabaye yo kugonga umwana agakomereka baba bari kuyihishira cyane. Kimin annesi? Niwe mama wa Kim. Yego. Pırıl pırıl bir kız çocuğu yetiştirdim. Wareze umwana mwiza rwose. Olmanızdan gurur duyuyorum. Ndetse tuneshejwe nuko abana banyu biga hano. Biz teşekkür ederiz böyle Twe twakabaye tubashimira. kabul ettiğiniz için. Turashimira cyane ko mwarakiriye abana bacu bakaza kwiga mu kigo cyiza nk'iki. Agiye kubona na no stress aje mu kigo wundi bahaye ruswa ngaceceke wa wundi uzukuri. Akimubona yitacaho. No stress aramukurikira buretse. Bamuhaye ruswa ngaceceke. Müdür. Uyobozi w'ikigo. Böyle ya can Ne biçi ariko shaka mbona ukagenda. sattın da sen böyle bir geç hazırladın ha? Ne işin var senin burada? Kurikirana. Ne işin var ya? Uravuga iki ngo ndakurikirana. Siz benimle dalga mı? Kunyinisha. Acaba müdür be. Uyobozi rero w'ikigo. Benim kardeşim bu okulda okuyor ha. Murumuna wanjye iri kwiga muri iki kigo nkuko twabivuganye n'abandi bana babiri. Sibyo? Ben bakıyorum. Ariko mba nyiri kureba ku matariki. Hashize ukwezi impanuka ibaye. Ne tutmuyor. Ariko ntimurampa amafaranga mwanyemereye. Senin burada ne işin var? Benim kan beynime sıçrıyor müdür. Ibyo bintu biri kundakaza ngiye nzagera wumvuga ukuri kose. Okul aldık. Twemereye murumuna wawe ngaze kwiga hano. Ku buntu n'abari abana babiri. Cyo ntabwo bihagije. Bahaye icyumweru kimwe. Öter. Bitihise nzavuga ukuri kose. Ceceka nzabirekeraho dore ukuntu kimukora ku rutugu kimumenyera. Bize ngo bamuhaye ruswa muri ruswa bamuhaye harimo amafaranga akabamo no kureka bari abana barimo murumuna we Bekeri kuza kwiga hano. Melissa vayo. Do. Kanıtı gördünüz mü? Kenati mwamubonye? Bilmiyorum. Ntago nkeka kari buze mu kirori Kenati bamubuze. Melissa akunda Kenati ari kumuhamagara ntago yitaba. Hari igihe umuntu agukunda akakwizirika akanakujena. Mujye mumbabarira mumveho nkuri ngenda arambiwe pe. Oyaje hano. Kigera hano telefone. Waje mu kirori. Kureba nta wundi uhamagara ni Melissa yitamukupa. Arambaza iki? Herkesin belası başka. Buri muntu agira ibibazo bye pe. Kızdan kurtulamıyorsun. Uyu mukobwa nawe menya kumwikoro byarakugoye nkuko nanjye kwikoro papa byangoye. Buri muntu afite ibibazo bye. Hari igihe umuntu akubera ikigeragezo. Yemiyor musun? Nta gusohoka mu modoka. İyiyim öyle. Ngenda guma mu modoka ameze neza. Ben zaten. Naje mu kirori kuko papa yamatirije kukizamo ubundi sinashaka kuza. Arabada mı oturacaksın bütün gece? Wicara mu modoka ijoro ryose. Bulurum abicim. Nanjye ndashaka umuntu twinezezanya ntungire ikibazo. Çok sıkılırsam atlar gelirim. Ngiye muri kiriya kirori cyambangamira ntago nzi. İstersen. Kora ibyo ushaka. Hano baravukana. Yo. Abana barabageneye utumodoka tuzatubajyana ku ishuri. Kwa babyeyi mugurira abana amamodoka. Mwana nimba wicaranye n'umubyeyi wawe muri kureba ni filime babwire ejo bakugurira imodoka. Hindukira ubwire mama wawe ngungurira akamodoka ko kujya njyana ku ishuri. Bakubyarira gasiki.
ha mujye mumenya uburenganzira bwanyu. Gira ati wambyariraga iki nimba utarangurira imodoka. Umubyeyi ureba umwana we nk'ikijisho cyangwa umuriye nk'igishyi. Kugorere imodoka. Ne kaldın sevgilim, 2 saattir arıyorum. Wari uri hesheri nagwa amagenda kubona ndakwiyamye. Papa wanjye ari hariya. Bino tujye kumusuhuza. Melissa. Bir düş bakalım. Wancingutseho. Se mwiziritseho. Kaç kez diyeceğim. Nzakubwira ryari kumpa amahoro. Isayi yari yiziritse hano yabaye umukandara ku muhungu w'abandi. Umuhungu ntamwitaye hacaho. Ubuzima uyu muhungu abayemo nibwo nirirwamo i Kigali niyama mwamvuyeho mwaritse kumamagara mwaritse kunsteresa barakwereka papa wa Aisa wa mukobwa wamuhishe ko yiga ya Jean. Selam Sedat abi. Biti Halil yok mu? Halil Sadat muze yitwa Sadat. Ben bakıyorum dükkana. İyi bir karışık çerez yap. Vereyim abi ben. Bakayım. Aje guhaha. Leblebi de bol koy lan. Olsun abi. Musaza wamwita Sadati. Sadat arebye hano ubona muri telefone y'umwana ucuruza hano abona umukobwa wari mu kirori n'abandi bantu ku kigo cy'amashuri. Ntabwo yarazi ko umwana we yiga muri kiriya kigo. Muzeyi itarakara. Velilerimiz ve sevgili abanyacyubahiro babyeyi namwe banyeshuri dukunda koleji mu kigo Geriseki Private College muhtaç çocuğumuza burs veren icyo dukora ni ugutuma abana bagira uburezi burenze katkılarını ndetse iki kigo cyacu kubera umutima mwiza tukaba twarahaye n'abana 3 buruse baturuka mu miryango itifashije. Şimdi müsaadenizle no rero bu 3 pırıl pırıl abana 3 duherutse guha buruse reka tubahamagare baze hano etmek istiyorum. turebe wagwana. Bari kubariraho amafoto bavuze ngo baririho amafoto bayasuri bagaragaze ko iki kigo n'iriya karitsiye yagonzwemo imbere wa cyane w'ijya imbere ni uyu niwe wabashakiye buruse. Ibintu yavuganye n'ikigo yaravuze ati muha abana 3 buruse barimo murumuna we kugira ngo atazamena umuceri. Bekir benim kardeşim. Ewana Bekir ni murumuna wanjye mwamubonye. Hayatımda ilk defa gurur duyuyorum. Uyu mwana ntangiye guterwa ishema nawe kuva yavuka. Murumuna we wamusabiye ngaze kwiga hano mu kigo cy'abandi mu bakire. Ariko arabyimbura mona ariko. Bari kubariraho amafoto abakire yo kubacuruza bavuga ati turi gufasha abantu turi gufasha. Papa Melissa aza kubasuhuza nawe ari gifoto. Nabaguma abagabo. Do. Uyu abashaka kwemeza abantu karenze abyina. Bamushibye we yimereye neza arishimye. Nta mutima mubi. Ni Bekir. Uyu mukobwa yanshingutseho koko. Yanshingutse uyaza kumwizirikaho. Yiyecek bir şeyler alalım mı? Dushaka icyo kurya. Ben bak. Uzi ko ari byo tujye gushaka icyo kurya. Ya Bekir Allah aşkına gel şuraya dur ya. Benim kan beynime sıçradı. Erkek adam böyle daha. Ya. Lütfen. Açane ngo n'icaro nta muntu w'umugabo ubyina gutyo. Ni mukuru we. Neyse ben gideyim. Genda giye. Umusore aba yabangamiwe hano umukobwa umwizirika akamubangamira. Kimwe nk'uko ari abahungu mwizirika ku bakobwa shaburiya muba muri guseba. Icyo kintu cya mbere nanga mu buzima kubona umuhungu ari kwizirika ku mukobwa. Yayagaye yasuzuguwe. Yari hano agonga umukobwa. Gonga Ekimu. Gonga Ekimu hano. Pardon ya. Utansaba imbabazi? Gaho mbabarira. Birine çarpınca. Iyo ugonze abantu ntuzi kuvuga ngo mbabarira. Önemli değil. Nabirenze. Bakubitana imitwe. Evet. Urababaye. Iki gihungu. Kureba gutya udukomo twabo twafatanye. Ne diyorsun? Urabivuga iki? Ne diyorum? Vuga ikisi. Bu sence de bir işaret değil mi? Urabona kino atari ikimenyetso. Ikimenyetso cy'iki? Evren? Isi iri kuduha ikimenyetso. Ahita amufata tubyine ni ikimenyetso cyo kubyina. Bahita babyina. Uyu mukobwa Melissa aramubwiye ngo nimba ushaka utubana neza sinzakubonane na sheri wanjye. Batangiye kubyinana nawe. Melissa arababona. We bari banze no kumuvugisha no kumureba. Abona agakobwa kaje ejo bundi kari kumubyinana na sheri we. Hari umusore nawe uri kureba Melissa usa nk'ukunda Melissa. Melissa nawe akunda undi.
Melissa yarababonye arababara babyina bafatanye izi noneho nta nubwo ari ukubyina bisanzwe izi bazita ingwatira umukobwa natangira kwisetsa urebe yego kumana umuhungu ni boga ruzi kwasa nka Rocky bakagora iki nge nago nsa nabi Gözlerin gizliyor zihnini barabyina umukobwa atangira gufata umuhungu w'abandi baramwiyamye yüzleşmem gerek savaşım uyareba baramubonye ari kubyina na Sheri umukobwa kajeje ubundi kantwaye Sheri Senin için düzenlenen bir gecede dans edeceğim. Hadi gel ya. Ngwino tubyine wana. Bayınca bana kaldı değil mi? Bekir afata uyu mukobwa. Ayesa ngo babyinane. Ayesa papa we yabibonye ko ari muri iki kirori. Ayesa araraga ngo nako kari kumucunga. Ayesa yaje kubyina hano bari kubyina ingwatira mubiri. Ubundi ingwatira ni zombi. Do uyu yaranga yabonye bogari. Bana b'iyi minsi nimba biga ibiki twe ko twize ibi bintu ntajya mbibona mu kigo aynalar korkumu yansıtır titriyor hano hari ufite ishozo ndakubagira umuntu je ubifata ubyinisha Sheri wanjye dore gufuheta dore gufu yarafushye papa na mama baje kuri umwana wabo muri iki kigo cyo mu bakire nazi ko umwana watiga muri iki kigo ni Muzehe Sadati avayo Muzehe Sadati arashaka umukobwa we avayo sanga umukobwa ari kubyina ingwatira cishwa hano Sadati cishwa hano ikigo cyose kirahuru Amca yürü dedim sana. Abi ben seni vayo hano narakureze ngo uza muri ibi bintu nari kuzabikubwira papa barışmayın bak bu benim kızım tamam uyu ni umukobwa wanjye Muzehe Sadati Bak gözünü yağını yiyeyim kurbanın olayım ben sana ndagusabye mwana mureke nari kuzabikubwira umbwira iki umbwira iki ulan ben sana güvendim narakwizeye dur dedim no stress dedim lan wizera nk'umuntu duturuka muri karitsiye imwe ariko naribeshye kaça sattın mahalleyi sen ese watugurishije angahe bagoye angahe nguceceke ntuvuge ukuri k'umwana wagonzwe ayıp lan nyagasani bu ayıp değil mi oğlum bu ayıp değil mi lan bino bintu ntabwo bibabaje benim kızımı umukobwa wanjye niwe wamusabiye buruse ngo aze kwiga hano niwe usiko baguhaye kwiye gukorwa n'isoni no stress gukorwe n'isoni mwese mukorwe n'isoni gencecik kızın günahı üzerine uri kubyina hejuru y'icyaha cyakorewe umwana w'umukobwa wagonzwe bunu yapan ninde wabikoze ubundi muri mwe biri uwo ari we wese n'umwe muri mwe yazıklar olsun be gukorwe n'isoni yazıklar olsun ni muzehe yürü vayo gel basaza badashyigikiye amafuta umwana wanjye ntabwo yaza kwiga ngo nuko ngo babahaye buruse hari umwana wundi wagonzwe O zaman beklemeyecektik. Söyleyecektiniz hemen. mwakabaye mwarabimubwiye apana gutegereza ngo abyivumbure ko umwana asigaye yiga hano ne dinleyeceğim ya gel ne ders çalışıyorsun öyle mi he wari wambwiye ngo ugiye kwiga Baba git. papa banza unyumve dinleyeceğim ya he neyini dinleyeceğim kız gutumbeshya ngo ugiye kwiga ukaza mu kigo cy'abakire ders çalışıyor sanıyorum arkadaşlarıyla nari nzi kuri kwiga ahantu ne göbek atıyor none waje kubyina mu birori ortak etmiş na mama we mwari mufatanije ibinyoma ya ne demek papa nagombaga kuza bizim bu insanlarla işimiz yok utuza muri bano bantu İnsanlar kötü değiller. bano bantu ntabwo ari abantu babi Şans verler. baduhaye amahirwe Kim Bekir ben burada. Ekimu Bekiri nanjye dusigaye twiga muri iki kigo uzi yarumirwa Vallahi biz. nari nzi ko tuzaba tubikubwira na mama arabizi Lütfen. papa Bu benim geleceğim. hano nahazaza hanjye ndi kwiga mu kigo cyiza benim kızım umukobwa wanjye rero parası kanla ödenem yok ntabwo wakwiga mu kigo dedim sana yürü inyishyu ari amaraso y'umwana bamenenye bamugonga ntabwo nakwemerera muri icyo kigo wari wazanye masike wa mwana twabonye yazanye ya masike iyi masike niyo twabonanye umwarimu wagonze umuntu agapfa iyi masike yari yambaye iyo masike hano hari umunyeshuri ifite umunyeshuri twabonye bari gukubita iyo masike umwana yarayizanye akingura hano muri za roka z'abanyeshuri bamwe bagenda babika utuntu twabo
gufatira maske y'umwicanyi umuntu wagonze umuntu akamwica ni maske yari yambaye umwana yaraje gufatira ino maske bucece mu gicuku amasaha kuze y'ijoro ayirambika mu kabati hano urebe filime witonze ayita kingaho turashize bwarakeye bana baraye mu birori turaho abakobwa bambarira Melissa na genge bite Bu da iyiymiş ya. ibi nabyo ni byiza Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz ha. twigire nkaho nta cyabaye imbere yawe njye nawe Erkek arkadaşımla hiç dans et. twigire nkaho ninjoro utabyinanye n'umugabo wanjye Çok sıkkın. Melissa ndi muri mudumbi Biliyorsun. ibyabaye kuri mugenzi wanjye yisura bizi ntago ari cyo gihe cyo kumbwira iby'umugabo wawe Babasına yalan söylemeseymiş o da. rero ntago yakabaye yarabeshye papa we ko atiga hano Problemim sen ve Kanat. ikibazo niweho n'umugabo wanjye Kenneth Bu gerçekten anlık bir şeydi o san. yaje ambyinisha bitunguranye nta umubeshi Melisa bak. Melissa inanmak wizere ibyo ushaka cyangwa ubireke gerçekten şu an hiç umurumda değil. uwo mugabo wawe simwitayeho nawe simwitayeho Senin de diğer o sefillerden hiç. nawe ntawe utandukane n'ubundi bukobwa bwataye umutwe Sen de arkadaşın gibi buradan sürüne sürüne. uzasohoka muri iki kigo ukuruza inda nka bagenzi bawe Kendine dikkat et Ekim. wicunge Kim yagasani uzasohoka muri iki kigo ukuruza inda ukambakamba ngo kimwe na mugenzi wawe uwo ni Melissa n'amagambo yivugiye ndagira ngo ukurikire filime bimeze bite yaje hano biramurenze kuri no sore yaje hano mu kabati ke niyo mwita Kenneth niyo abakobwa bari gupfa agifungura akabati ke abonamo ya maske bayimuteze baje bayirambikamo ariko nayo maske yarayirebye nawe yikangamo ararakara kuki abonye ino maske akarakara iyi maske isobanuye iki twayibonanye umwicanyi wagonze umukobwa nawe akaza kuyitapfa Maske gibi takmıştı yüreğine. uyu yarayibonye İçinde gizli. iyi maske arayibuka Mesini istemiyor diye düşünmüştüm. umuntu yambara maske yuko badashaka ikigaragara ari ikimuri imbere aribuka umuntu wagonze mushiti yari yambaye ino maske none ayibonye mu kabati ka Kenneth Kalbimde hissettim o ilk 5 saniye. nari natekereje ko uyu musore ari umwana mwiza mu masegonda twahuye bwa mbere aramubunye mubonanye maske ariko naribeshye uyu yarumiwe Kenneth turi mu ntoki niko umukobwa twangiye kwibaza ese ninde iyo sura uhisha imbere ni iki kiriyo iyo maske wambara ugakora mabi sasa umukobwa yahise akeka ko Kenneth ashobora kuba ari wagonze mugenzi we kuko niwe abonanye maske kandi iyi maske twayibonanye umuntu wagonze umukobwa udacikwa na episode zizakurikira ni ku gasobanurifilms.com izi filime zisangwa koresha amavuta yitwa Avoclass ukeneye kugira imisatsi myiza cyangwa ukeneye gucuruza n'amavuta yacu kwamamara kubera kubigize reka nkwereke nimero wahamagara hari n'abantu buramo mukeneye kuyacuruza mukaduhamagara tukabaranguza kuko aya mavuta ntago yaguhombera ni amavuta ari gutuma abakobwa bagira imisatsi myiza n'abamama n'abagabo mwese mukagira imisatsi isa neza ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo koresha amavuta yitwa Avoclass Hair Growth ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho ubu yageze ku isoko ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura hamagara 07881111 cyangwa usure website www.avocare.rawa nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana. Kigali International Art College, ishuri rya mbere ry'ubugeni ryigenga mu Rwanda ritambutse ubumenyi ngiro mu masomo akenewe hanze aha ku isoko ry'umurimo. Mutambuka rero mukarishya ubwenge muri creative art, video production, photography, graphic design, web design, software development, computer hardware and maintenance, electronic services, CCTV camera installation na music. Iri shuri ryakira barangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ayisumbuye ndetse na kaminuza yemwe n'abacikije amasomo. Ifasha kandi abanyeshuri kubona scholarship zo kujya kwiga no mu bindi bihugu ndetse ikanabafasha kwigira kure e-learning mu bindi bihugu.
wicikanwa n'aya mahirwe gana Kigali International Art College KIAC ikorera i Remera ku Gisimenti mu nyubako Yusa Plaza muri etaje ya mbere. Kwiyandikisha ni mu minsi y'akazi. Sobanuza kurushaho kuri 0783 cyangwa 0737765072. Wanasura urubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo KIAC akadomo AC akadomo rwa.